Ondel-ondel Pak Kumis sedang berjalan santai di jalan kampung pada sore hari. Tiba-tiba, ia melihat ada pocong yang muncul dari belakang dan melompat-lompat mendekatinya. Karena takut, ondel-ondel Pak Kumis langsung berlari sekencang mungkin. Saat berlari, ia tersandung batu dan hampir jatuh. Namun ternyata pocong itu tidak berniat menakutinya, melainkan hanya ingin mengembalikan dompet Pak Kumis yang terjatuh. Setelah mengetahui hal itu, ondel-ondel Pak Kumis dan pocong pun tertawa bersama. Uh-oh. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man?